أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bütün alemlerine terbiye kılıp duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya tüm köngüllerimizden etken hamd senelerimiz, maktavlarımız bulsaydı, Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e köngüllerimizin türünden çıkan salavat hem selamlarımız erişip dursaydı. Muhterem aziz kardeşlerim, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizge Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketi her vakitte erişip dursaydı. Barımızda da Allah Subhanahu ve Teala faydalı ilimler alına nasip etseydi, şu derslerimizde Ramazan ayının derslerini devam ederiz. Birleşip bugünkü dersinin teması cemaat Allah Teala'nı yaratı turunda bulacağında devam edecek. Çünkü o bir zor tema. Etkenimizce o bizning dinimizning asılı deb aytırga kerak. Allah Teala'nı yaratı. Hem indi cemaat biz Allah Teala'nı yaratqach, Allah Teala bizni yaratırga tiyish. Tema eğer Allah bendesin yaratsa deb atala. Bugünkü tema cemaat. Allah Teala bendesin qaysı icroqlarda yarata. Mana biz sizning bilan uzgan darsda bir hadisni ko'rgan edik. O hadis cemaat başlana eğer de birov Allah Teala'nın dostun, yaratgan dostun düşman görse Allah Teala onlarga sug'ish e'lon etadi deb boshlangan hadisni ko'rabizdi. Niçin Allah Teala onlarga sug'ish ochadi? Allah Teala onu yaratmıyor, onu düşman göre başlıyor. Allah Teala kimlerini yarattı? Hem Allah Teala'nın dostu kim deb ataladi? Dost ol cemaat Allah Teala'nın dostu ol veli deb ataladi. Veli. Köplik sanda ol evliye. Bizning Tatar halkında da ol isim yeri. Sen kimsin hele evliye buldun mele deb de aytala koyuqta. Cemaat nek mene şol evliye bulurga kerek deyindi. Lakin cemaat evliye ol havadan uçatırgan, kanatsız gına uçatırgan bir kişi tugul. Ya ki su üstünde yalan ayak, bir kıymesiz, nesiz, yüzüp baratırgan, atlap baratırgan kişi evliye bulmayın. Ol indi cemaat ya, ol birer indi küzge kurum yitirgan küç bolayındanlarda ya ki onu sihirçi deb aytalar indi, ya ki başka türlü mucizası bulalı kişinin. Lakin ol cemaat evliye tugul. Evliyeler tugul. Evliye ol cemaat Allah Teala'ga yakın bulgan kişi. Qabatlab aytam evliye ol köplik sandakiler. Mine bizge nek mine evliye bulurga kerek. Evliye bulgan icroqda bizni Allah Teala yarata. Şol vaqtda ol bizning dualarimizni qabul etadi. Eğer de bizni Allah Teala yarata turgan bolsa, tege uzgan derstagi hadisdan qarab ketdik. Allah Teala bizning dualarimizni qabul etadi. Biz sırasak, nerse sırasak şunu bire turgan bolar. Yani bu yoki bu dunyoda bire, yoki şu sırağanımızını bire, yoki ul sırağan eybirni bermeçe boshqa eyber bire, çünkü ul yaxshiroq bile bizga narsalar kerak ekanini, yoki oxiratda qoldira. Yani Allah Teala'nın evliyesi bulu bizning maqsad bo'lirga tegishli. Lekin cemaat evliye bo'lar uchun ella narsalar ishlarga kerakmi? Onun için qaybir kishilar hazretlerini yoki zo'r g'alimlarni evliye deb ko'z oldiga keltirarlar endi. Yani qo'y vaqtda aytalar, siz bitindi hazret, mana aytganlari bor. Siz bitindi hazret izgi kishi yo'q cemaat. Biz biribizde o'zimizni izgi deb ayta olmaymiz. İzgi deb ayta olmaymiz. Evliye deb ayta olmaymiz.
Ләкин әулия булыр өчен безнең максатыбыз булырга тиешле, тырышырга тиешлебез әулия булырга. Ягъни Аллаһның дусты булырга. Минем сезгә бер аят укып китәсем килә. Ул аят Юнус сүрәсенең 62-нче аяты. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Әлә инна әулия Аллаһи" ихтибар итегез. "Әлә инна әулия Аллаһи ла хауфун алейһим ва ла хум яхзанун." Аллаһ Тәгаләнең ди әулияләренә ди, дусларына ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә ярата торган кешеләр. Ул кешеләрне Аллаһ Тәгалә ярата. Аларга бер нинди дөньяда вакытта куркыныч та булмас, һәм алар кайгырмаслар да ди. Һәм аларга ди ахирәттә ди бер нинди куркыныч булмас, һәм алар кайгырмаслар ди. Ягъни аларга кайгы хәсрәт, бер нинди курку дигән әйберләр булмас, аларны борчымас. Ул әулияләрне. Әулия булыр өчен җәмәгать ике сыйфатны Аллаһ Тәгалә әйтә безгә. Ике генә сыйфат, ике генә шарт бар. Ике шартны үтәсәң, әулия буласың. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең дустына әйләнәсең һәм Аллаһ Тәгалә сине ярата башлый. Әлләзина аману, әлләзина дип башлана икән җәмәгать, без аңларга тиешлебез. Әлләзина ул сыйфатлы. Яки Аллаһ Тәгалә мөселманнарны сыйфатлый, яки мунафикларны сыйфатлый, яки мушрикләрне, яки ышанмаучыларны, яки инде мөэмин мөселманнарны. Бу очракта Аллаһ Тәгалә әлләзина дип әйтеп, мөэмин мөселманнарны, үзенең дусларын сыйфатлап бирә. Әлләзина аману, бу беренче шарт. Аману, алар ышандылар ди. Аллаһ Тәгаләгә ышандылар ди. Ва кану яттакун, һәм тақва булдылар. Ягъни Аллаһка ышандылар һәм тақва булдылар. Ышану ничек була җәмәгать? Аллаһ Тәгаләгә ышану, аның барлыгына, берлегенә ышану гына түгел. Бу әлбәттә бу беренче. Ләкин син аның сүзенә ышанырга тиешлесең, ва кану яттакун, һәм аннарсы шушы ышанганың буенча гамәл кылырга тиеш буласың. Ягъни шушының белән яшәргә. Мәсәлән, әгәр дә бер мисал гына китереп узам, берсе машина алырга бара кредитка. Мин әйтәм, Аллаһ Тәгалә кредитны тыйган, чөнки анда процентлар бар. Аның күп түгел бит, бер генә, ике генә процент. Ярты гына процент булса да, яртысының яртысы булса да ярамый. Чөнки Аллаһ Тәгалә харам кылган. Нишләргә соң? Фәлән бит, дигән бит, машина кирәк бит, яки квартир кирәк бит, ипотека алмыйча булмый. Хәтта бер ике квартир бәясен түләрлек акча түләсә дә, ул шушы квартираны ала 25 елга инде. Җәмәгать харам дигән. Бу нәрсә эшләргә соң дип сорый инде. Мин аларга әйтәм, нәрсә эшләргә булсын кардәш? Аллаһка ышанырга кирәк, мин әйтәм. Аллаһка ышан. Дип әйткәч, ул әйтә, мин Аллаһка ышанам бит ди. Мин әйтәм, юк, шул ышанып бетмисең Аллаһ Тәгаләгә. Чөнки Аллаһка ышанган кеше ул Аллаһ Тәгаләнең бу әйбер харам дигәненә ышанырга тиешле. Күңелендә шик калдырмаган хәлендә, Аллаһ Тәгаләгә тапшырылган хәлендә ул ышанырга тиешле Аллаһ Тәгаләгә һәм шушы аның сүзеннән чыкмаска тиешле. Менә бу ышану була. Һәм менә яттакун, һәм шуннан соң ди, алар ди тақвалык белән, ягъни сакланалар ди гынаһлардан. Аллаһ Тәгалә тыйганнардан тыелалар, сакланалар, харамнарны эшләмиләр, тыйганнарыннан тыелалар. Һәм Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтиләр. Булдырылган хәтле бөтен көчләрен куялар. Менә җәмәгать ике сыйфат. Әгәр дә син шушы харам дигәннән соң син андан качып киттең икән, Аллаһка ышандың һәм харамнан качтың. Харамнан качтың. Харам сиңа бер нинди дә бер ягы белән дә кызыксындырмый һәм кызыктырмый. Һәм син качтың. Качтың икән, димәк сине Аллаһ Тәгалә ярата. Сине Аллаһ Тәгалә ярата. Һәм шул вакытта җәмәгать нәрсә була? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ләһумул бушра". Ләһумул бушра фил хаяти дунья. Аларга дөньяда вакытта ди, фил хаяти дунья. Дөньяда вакытта шатлык ди. Шатлык Аллаһ Тәгалә шатландыр ди шушы бәндәләремне ди. Ләһумул бушра фил хаяти дунья ва фил ахирати. Һәм аларга ахирәттә дә ди
şatlıq bulur dey. Andağı şatlıq cəmaət bir нәрсе белән дә чагыштырып булмый торган шатлык була. Чөнки киридән дөньяга кайтып гамәлләр кылып булмый, үзең белән алып килгән изге гамәлләрең белән генә шатланасың. Менә җәмәгать бу кешеләрне Аллаһ Тәгалә ярата. Менә син әүлия булдың хәзер. Синең хәзер әүлия булдың. Hiç юк инде әүлия булырга тырыштың дигән сүз. Һәм менә бу кешеләрне Аллаһ Тәгалә ярата. Һәм менә без узган дәрестә караган хадисның җәмәгать ахыры бар. Икенче версияда килә ул Кудси хадис. Кудси хадис Сахих Бухарида килә. Ул хадисның ахырында җәмәгать булай дип әйтә: Аллаһ Тәгалә, әгәр дә ди мин ди бәндәмне яратсам, хәтта Аллаһ Тәгалә, мин хадисның баштан эчтәлеген әйтәм инде сезгә, ничек дип әйтә Аллаһ Тәгалә үзе. Әгәр дә бәндәмне мин яратсам, min aның ди, хәтта ди, җанын алырга ди, икеләнәм ди. Аллаһ Тәгалә бит инде бер нәрсә дә икеләнми. Икеләнәбез без качан? Без белмибез моны. Бу яхшы буламы, начар буламы? Шушы вакытта гына без икеләнәбез. Аллаһ Тәгалә бер чиктә, бер вакытта да икеләнми ул. Икеләнеп тормый. Ләкин Аллаһ Тәгалә икеләнәм дигән сүз, мин аның җанын да аласым килмәде. Ягъни әгәр дә Аллаһ Тәгалә бәндәсен ярата икән, мин аның җанын алырга ди, хәтта ди теләмим, күңелем бармый дигән сыман. Без инде шушылай аңлатабыз инде. Аллаһ Тәгалә хәтта ул яраткан бәндәсенең җанын алырга да теләми икән. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инни фағилуху", ләкин мин аны барыбер эшләячәкмен ди. Чөнки бит инде адәм балалары дөньяда берсе дә калмый, җеннәр дә калмый, хәтта фәрештәләр дә җан бирәләр, бөтенесе дә, үлем фәрештәсе дә ниң дә Аллаһ Тәгалә җанын ала бит инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шуны каты ярата. Чөнки җәмәгать үлем әлбәттә беребезгә дә ошый торган әйбер түгел. Моның турында бер хадис бар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gayşe radıyallahu anh'a әйтә: "Әгәр дә ди берәү ди Аллаһ Тәгалә белән очрашырга теләмәсә, Аллаһ Тәгалә дә аның белән очрашырга теләми ди. Әгәр дә берәү Аллаһ Тәгалә белән очрашырга теләсә, ул бит инде үлмичә булмый баштан. Үләргә кирәк, җанны бирергә кирәк, тапшырырга кирәк үлем фәрештәсенең кулына. Ул вакытта Аллаһ Тәгалә аның белән очрашуны теләр ди. Әгәр ул бәндә теләсә, Аллаһ Тәгалә дә аның белән очрашуны теләр ди." Гайша радиллаһу анха әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, ничек була инде ди? Без бит ди бөтенебез дә ди үлемне яратмыйбыз ди. Ягъни үлем булу аркасында минде ул кеше теләми ди. Без бит беребез дә бит инде үлемне теләмибез ди. Чыннан да адәм баласы үлем дигәч, аның тәне чирканып китә, ләкин ул бар нәрсә, анырга әзерләнергә кирәк. Юк ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Син дөрес аңламыйсың. Үлгән вакытында ди Аллаһ Тәгалә үзе ярата торган бәндәнең җанын алырга фәрештәләрне җибәрә, һәм шушы фәрештәләр килгәннән соң алар әлбәттә нурлы булалар, шундый кояш шикелле булалар. Ул кеше аларны күргәч шатланып китә, һәм әле фәрештәләр аларны тагын шатландыралар. Кайгырмагыз, хәсрәтләнмәгез, сезгә җәннәт, сезне җәннәт көтеп тора, Аллаһның рәхмәте көтеп тора дип шатланалар. Һәм бу кеше Аллаһ Тәгалә белән очрашырга тели тизрәк. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, менә бу шуны аңлата ди. Әгәр дә ул бәндә тели икән ди, Аллаһ Тәгалә дә аның белән очрашырга тели ди. Менә кафирләр дә шулай ук җаннарын бирәләр. Аларга дөнья юк, үлдең дә беттең дип әйтсәләр дә, аларның да җаннарын алырга фәрештәләр киләләр, ләкин фәрештәләр Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, аларның йөзләре кап-кара булыр ди. Алар шулай ук килеп, теге кешегә әйтәләр, аларны куркыныч хәбәрләр биреп, сиңа җәһәннәм, сиңа кабер газабы, сиңа Аллаһ Тәгаләнең газабы, ачуы дип әйтеп, аны куркыталар. Һәм бу кеше Аллаһ Тәгалә белән инде әлбәттә очрашырга теләми бит инде. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә дә аның белән очрашырга теләми ди. Гайша радиллаһу анһага Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай аңлатып бирә.
Allah Teala özünün yaratkan bendesin can algan vakitinde, canın alırga feriştelerini jibergen vakitinde korkmasın için feriştelerge siyindire tırgan sözlerine itirge koşa. Özünün yaratkan bendesine jibere şuşula cemaat. Barımızga da, mine ul bitinde, barımızga da karşımızga kileşek ol, ölüm feriştesi kileşek, tağın bik köp ferişteler kileşek yanımızga, küs körüme kadar oturacaklar yanımızga kilip, kinlerden bir kinni. Biz bilmeyiz. Allah Teala yanımızga rahmet feriştelerini jiberseydi. Niçin Allah Teala şuşu bendesinin canın alırga dadı min iklenem. Yani Rusça kalibaniye bulayın, kalibatsi item degen mağnada. Lakin biz ayttıgında anladık Allah Teala şüklenmi. Lakin bu anın canın alırga tilemegenlikini anladı. Çünkü teki kişi de tilemiş. Çünkü can beru bitinde avur. İnne lil mevti sekarat degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Meyyit ölümün degen ölüm isrikligi vardı. Ölüm ölgen vakitinde kişi can bergen vakitte avur hisler keçirer şuşunday. Lakin bunun bu ölüm isrikligi jingileye, avurluğu jingileye teki feriştelerinin şatlandıra turgan haberlerini işitkenden soň. Onlar o ferişteler aytalar inde la tahafu ve la tahzanu ve abshiru bil cenneti allati kuntum tu'adun. Sizge cennet şatlanıgız, kaygırmagız. Sizge Allah'ın rahmeti diye aytkenden soň bu kişiler rahatlanıp giteler. Bu kimlerge? Bu Allah Teala'nın dostlarına cemaat. Mana alimler şatlanalar, ölümne çağrıştıralar. Açı bir daru bilen, daru, ol bitinde, daru bitinde şirli kişiye verilir. Ol kişiye eğer de darunu vermesem, ol tirilme bitinde. Şunun sıman, Allah Teala şuşa bendesine avur vakitinde rahat bolsun diye aytip, ülgen vakitinde şuşa rahmet feriştelerini jibere. Bu anlarga ölüm daru zaman, ferişteler inde tirilü zaman, yani şuşa şatlıklı haber tirilü misalında bula. Yani eğer de şuşa ölümni tatımasan, sana demek Allah Teala'nın rahmetin sen küre almışsın degenini anlata. Şunun için bari bir ölüm arkalı uzarga turu kile. Lakin biz bilirge tiyişli biz. Allah Teala o bendenin hatta canın alını da hatta tilemeyken, lakin olanı bari bir bidinde şulay tiyiş bolğanга göre canın ala. Tegi kişinde şulay yok can biresi kilmi baştan. Çünkü onun yaşısı kile, izgi ameller kılası kile, namazlar okuyası kile, orazalar tutası kile, Kur'an okuyası kile, sadakalar biresi kile, izgiliklerini köbrek işlisi kile. Şuna göre biz bu hadisten anladık. Bu hadis kudsi, yani Allah Teala aytken söz özü, bu hadis Sahih Buhari'dakiler. Şuna göre Allah Teala özünün yaratkan bendesine şuşunday üstünlüklerini bireyken. İkinci hadis. Eğer de bendeni Allah Teala yaratsa, Allah Teala bendesini yaratsa, bu hadis kile Sahih Buhari hem Müslim hadislerin jiyintiginde Allah Teala eğer de bir bendeni yaratsadı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer de bir bendesini yaratsa, Cebrail aleyhisselam'ını çakıra. Siz cemaat barınızda bilesiz, Cebrail aleyhisselam ol Peygamberimizge hem peygamberlerge Allah Teala'nın sözlerin, haberlerin alıp kilip tıratırgan ferişte. En zor ferişte, en hürmetli ferişte. Cebrail aleyhisselam'ını çakıra Allah Teala hem eyte, ey Cebrail dibeyte, ey Cebrail, min falan bendeni falan kişini yaratam. Onu sen de yarat dip eyteyken. Göz aldına getiregiz. Allah Teala alemlerin Rabbisi bir kişini yaratsa, o kişinin ismin eytip, Cebrail ferişteni çakırıp, eyte, ey Cebrail min falan bendeni yaratam, sen onu yarat dip eyteyken. Şundan soň Cebrail aleyhisselam onu yarata başlay. Hem ol 7 kat kök, bütün kökte yaşauvchi feriştelerge kıçkırıp eyte,
İnnallaha yuhibbu fulanen fe'ahibbuhu. Allah Teala bir bendeni yarata, ismin eyte. Mesela eytik Abdullah'ını, falan oğlu Abdullah'ını yarata. Siz onu yaratınız deyip eytgeç, ferişteler, kökteki bütün ferişteler o kişini yarata başlıyorlar. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولِ فِي الْأَرْضِ. Hem yeryüzündeki kişiler değil, anlarsın. O ferişteler yarata başlagaç, yeryüzündeki kişiler o kişini yarata başlıyorlar. Yani, lakin nindi kişiler? Bütünüsü mü? Bütünüsü de yaratı mümkün değil cemaat. Mümin Müslümanlar, ihlaslı bulgan, Allah'dan korkucu mümin Müslümanlar, o bendeni yarata başlıyorlar, yani kabul ite başlıyorlar. Onun malı arkasında tügül, derecesi arkasında tügül, başka nerse için tügül. Onu fakat Müslüman bulganı için. Onun turunda koyandır, Irak'tan işiteler, onun hatta ismin bile işiteler, falan kişi var. Onun ismin işitkennensin, onun kılatılan amelin işitkennensin, o kişiler intihanı üzün kurmeseler de zavoçını deyip eytiginde, zavoçını yarata başlıyorlar. Kümüllerine Allah Teala muhabbet sala. Mine cemaat, eğer de Allah Teala bendesini yaratayken, o bendeni yaratsınlar için başka kişilerinin, başka Müslümanların kümülüne Allah Teala muhabbet salayken. Lakin bütünüsü de yarata başlıyorlar degen söz tügül, çünkü bütün kişiye de yarab bitip bulmayın. Hatta galimler eyteler, eğer de seni dünyada bütün kişiler yaratsa, sen münafık deyip eyteler. Niçin bulayın o cemaat? Ol, teki kişi yanına da varıp, arkasından kağa, rahmet, yakşı, diriz, senike diriz deyip, bu kişi yanına da varıp, arkasından kağa, senike diriz deyip, üçüncü kişi yanına varsa da, yani onlar üçüsü de bir-birsine karşı bulsalar da bütünüsünü de dirislep çıkar. Bütünüsü diris bulma mümkün değil beytinde cemaat. Dirislik ol birgine. Eğer de sen bütün kişi bilen rizalaşasın iken, demek sen münafık deyip eyteler, galimler. Çünkü haklık yağında bulgan kişi, Allah yolunda bulgan kişini, onu bütün kişi yaratığı mümkün değil. Onu yaratalar fakat mümin Müslümanlar. Bunun turunda hatta Hoca Nasrıddin'in bir mezhegi de var. Siz onu bilesiz indi. Onlar ulu bilen oturup çıkıp giteler. İşekke atlanıp uzunrak indi bir kıssa. Ulum sen kişilerge yarab ete almazsın diye eyte Hoca Nasrıddin. Nişik yarab ete bulmayı. Nişlergesin digeç alıp çıkıp ite olan praktikada körsete turmuşunda mine oğlum üzüm körsetem hazırdı. Üzü işekke otura hatın ulu yeneşe bara. Kişiler yanından uzgan vakitlarında kişiler eyteler. Üzü oturgan malayını oturtmagan. Riza değil. Malayını oturta üzü düşe malayga eyteler. Etisini oturtmagan üzü oturup bara edepsiz malaydı. İkisi de oturalar hayvanla jellemeçe ikevlep oturganlar deyip eytiler. Bulay da bulmağa şimdi cemaat ikisi de düşüp jiteklep bargan vakitlarında iki ahmak indi jiteklep baralar işekke oturmaganlar Allah Teala bitinden atlanıp yere yaraltkan deyip eytip alarını sügeler. Bulay da bulmadı. Şundan soň indi Hoca Nasrıddin koytkaç malayına eyte oğlum mine kördün mü indi kişilerge yarab ete bulmay digeç ulu sıragan kimge gine yarargasın indi alay bulgaç deyip sıragaç Hoca Nasrıddin eyte Allah Teala'ga hem onun peygamberine yararga tırış ulum dey. Eğer de en altın sözler Allah Teala'ga yararga tırış hem onun peygamberine. Hem şuşulay işlesen seni Allah Teala'nın kulları yarata başlayacak cemaat. Şunun için mine Allah Teala'nın muhabbetine erişirge gerek. Uruç etken vakitte dabivatsı iterge. Mine eğer de bir yigit bir kızını yaratsa
тегесе яратмыйм дип әйтсә, ялындыра башласа, ничек кенә аның күңелен күрергә соң инде, нәрсәләр эшлим икән, нәрсәләр генә алып бирим икән дип әйтеп, көн-төн йокламыйча, бүләкләр ташып, чәчәкләр ташып, тагын нәрсәләр, шушыны бирәм, менә шушыны эшлим, сиңа кияүгә генә чыкмыйңа дип әйтеп, нәрсә генә эшләми бит инде ул егет. Менә җәмәгать мөэмин мөселманның аның максаты Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешеп, аның мәхәббәтен казану. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне ярата башласын өчен бөтен көчебезне куярга тиешлебез. Менә шунда инде без бу хадистан аңлыйбыз, Аллаһ Тәгалә шушы фәрештәләрнең дуасы белән Җәбраил фәрештә ярата, Аллаһ Тәгалә ярата, Җәбраил фәрештә ярата, фәрештәләр яраталар. Фәрештәләр игез-чиге юк фәрештәләрнең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Кағбатулла, менә Мәккәдә Кағбатулла бар, Кағбатулланың нәк өстенә туры килә торган 7нче кат күкнең иң өстендә фәрештәләр таваф кыла торган, намаз укый торган мәчет бар. Бейтул Мәгъмур дип атала. Шушы мәчеткә ди фәрештәләр көн сайын 70 мең фәрештә кирип намаз укып чыга икән шушы мәчеткә кирип. 70 мең фәрештә. Шушы фәрештәләр укып чыкканнан соң икенче фәрештәләр кирәләр 70 мең. Көн сайын кабатланып тора. Һәм кергән фәрештәләр, бер тапкыр кергән фәрештәләр бер вакытта да кире әйләнеп кайтмыйлар ул мәчеткә. Шуңа күрә җәмәгать карагыз, ул фәрештәләрнең санын без белеп бетерә алмыйбыз. Иксез-чиксез. Яр буенда ята торган кембер теге саны белән исәпләргә була фәрештәләрнең санын. Һәм уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә әгәр ул бәндәне яратса, ул фәрештәләр дуа кылалар. Ул бит җәмәгать фәрештәләрнең дуасы кабул була торган дуа. Без бу максатка, шушы шатлыкка ирешергә тырышырга тиешлебез. Менә дөньяда вакытта әгәр бер кешене почет токтасына куйсалар, кеше ул шатлана, анарга медаль бирсәләр. Әгәр дә аны телевизордан, радиодан мактап сөйли башласалар, никадәр ул кеше шатланыр иде. Монда җәмәгать Аллаһ Тәгалә үзенең фәрештәләре янында мактый бу кешене. Һәм безгә әлбәттә ул дәрәҗәгә ирешергә тырышырга кирәк. Һәм шулай ук, әгәр дә бер бәндәне ди Аллаһ Тәгалә яратмаса, ачуланса, шулай ук Җәбраил фәрештәне чакыра. Һәм ул фәрештәгә әйтә, мин фәлән бәндәне исеме белән әйтә, мин аны яратмыйм, син дә яратма ди. Һәм инде фәрештә Җәбраил алейһиссалам бүтән фәрештәләрнең барысына да әйтә, Аллаһ Тәгалә фәлән бәндәне яратмый, аны мин дә яратмыйм, сез дә яратмагыз дип әйтә. Һәм шуннан соң ул кешегә карата кешеләр нәфрәтләнә башлыйлар икән. Нәфрәтләнә башлыйлар, ул кешене яратмый башлыйлар аннар. Шуның өчен галимнәр әйткән сүзгә яңадан әйләнеп кайтып, исебезгә төшерик. Әгәр дә сине бөтенесе дә яратса, син монафик, ягъни икейөзле кеше. Әгәр дә сине беркем дә яратмый икән, галимнәр әйтәләр, беркем дә яратмаса, син бузык кеше. Ләкин җәмәгать булар барысы да безнең гамәлләребез белән бәйле. Шуның өчен Аллаһ Тәгаләгә без мөмкин кадәр якынайырга, тырышырга тиешлебез, сәбәпләренә керешергә тиешлебез, мөхтәрәм җәмәгать. Мин сезгә тагын бер хадисне әйтеп аңлатасым килә. Бу хадис инде Аллаһ Тәгаләнең яратуы хакында, Җәбраил алейһиссаламны чакырып, анарга әйтүе хакында бу Бухари һәм Муслим хадисләре җыентыгында килә, Әбу Хурайра тапшыра. Шулай ук Бухари, Имам Бухари хадис җыентыкларында китерә, Аллаһ Тәгалә Убей ибн Кааб дигән бер сахаба була пәйгамбәребезнең. Бик күп, башкаларга караганда бик күп Коръән укый торган кеше. Менә бу безгә шулай ук мисал. Әгәр дә үрнәк булырга тиешле. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне без яратабыз икән, Коръәннән аерылып булмый. Бу кешене
Allah Teala peygamberimizge aytgan inge Kur'an'da Beyyine suresi lem yekunillezine keferu min ehlil kitab. O sureni köpüğüz bile turgandır. Şu sure ingenden soň Allah Teala Cebrail aleyhisselam aşağı etinde peygamberimizge aytdi. Bu sureni Allah Teala Ubey ibn Ka'b, Ubey degen sahabege barıp okurga koştu diye aytdi. Cebrail aleyhisselam kelip aytdi peygamberimizge. Peygamberimiz ol kişinin sahabenin iyine bara işigin kağıp kire tegesi bir şatlana mini di Allah Teala di sina di senin yanına jiberdi sina şuşu süreni okurga koştu diye aytdi. Tege Ubey ele Peygamberimizin kilgenine ele şatlanıp ele şatlığı taralıp bitmegen manarga tagın bir şok şuşundy. Bula meni Allah Teala aytdimi, mena okurga koştumu dep aytdi. Eyye dep aytdi Peygamberimiz. Menim ismimni aytdimi, ismim bilen ey Allah elçisi Ubeyge oku şu sureni dep aytdimi dedi. Peygamberimiz aytdi, eyye dedi. Cemaat birersine ayt, barıp ol kişi yanına barıp okusun değil mi? Peygamberimizni jibergen, peygamberimizge üzüne okurga koşa cemaat. Şundan soň Ubey ibn Ka'b Allah Teala senin ismin bilen aytdi dep aytkenden soň yılap jibere. Yani yılawının sebebi şatlıktan indi elbette. Şatlıktan da, korkudan da, çünkü Allah Teala'nın ismini atagan. Şu sureni okudu. Bu cemaat Allah Teala'nın bendesine bolgan mehabbeti, yaratığı. Allah Teala şuşula ayttirip Peygamberimiz isen vakitta Ubey ibn Ka'b'ge şuşunday siyinişli haber jibergen. Hem yüzüne Peygamberimizin ağzı bilen Kur'an okuturga koşkan Peygamberimiz onlara şu sureni okup bire. Cemaat eğer de biz Allah Teala'ga yakın bolunu tilesek, elbette Allah Teala'ya koşkança, üzü iretkençe, mene şu Yunus suresinde 62. 63. hem 64. ayetler bilen amel kılırga tiyişlibiz. Allah Subhanahu ve Teala her barçalarımızga da hayırlı, faydalı ömürler nasip etseydi. Biz Allah Teala'nı hem Allah Teala bizni yaratsa idi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.